Ninsabu onorati li qed ngħinu lill-American University of Malta tistabbilixxi l-kurrikuli tagħha u nittamaw li jkun hemm iżjed opportunitajiet biex il-fakultà u l-istudenti tagħna jikkollaboraw hekk kif l-Università tkompli tikber. Għal dan Gian Mario Bezzana fil-Gazzetta tad-DePaul University. Bezzana jgħin fl-amministrazzjoni akkademika tal-Università. Spjega kif iktar minn 20 fakultà ħadmu biex provdew kurrikuli għal 10 programmi ta' degrees differenti li se jkunu provduti f'Malta. Id-degrees huma maqsuma f'5 tal-baċellerat, 1 tal-masters fl-amministrazzjoni tan-negozju u 4 fuq livell ta' dottorat. Bezzana spjega kif daw kollha involuti offrew metodi innovattivi dwar kif it-teorija u l-prattika ikunu malma bl-aħjar mod. Eżerċizzju li se jgħin kemm lill-istudenti tad-DePaul u kif ukoll lil dawk li se jattendu l-American University of Malta. Id-DePaul University intgħażlet minn Sadin Education Investment Limited bħala l-kollaboratur ewlieni biex tiżviluppa l-kurrikuli u toffri pariri fuq materji akkademiċi oħra. L-Università ġdida f'Malta se tibda tilqa' l-ewwel studenti fl-2016. Se jkunu ġejjin minn imkejjen bħall-Afrika ta' fuq, il-Golf Arbi u l-Ewropa. B'referenza għal fatt li Malta pajjiż Kattoliku, Bezzana qal li l-missjoni u l-valuri kattoliċi tad-DePaul huma l-istess bħal ta' pajjiżna.